Kawai ke AC Bus ke Delhi Transport Corporation ke bakit kumbasan pengut ki passenger kala uploading bat ke ingkong lut baro hajagat puri Hanongba New Delhi. Kaliang station officer ke Delhi Fire Service u Anup Singh ulaong ngelayo jingtip ya kane ke jingjia menin mestep hakapor khandai baje 10 menit. Bat daparu lightly ki kali penlifting. La suba bagading kala sedang naka short circuit air condition system jong kane ka bos hakapor bakala lech sha Simapuri. Kibyo iya kane ka jingjia kilethu bagading kala sedang naka engine jong kane ka bos bat kila pasange ya driver jong kane ka bos bat ula sange bat penhir artat ya kibasyong hapo ka bos. Lehethu ya baro sampheungut kibasyong hakane ka bos kilayo panmi klem dodon kano ka jingjia ka basnusi.